Gatho cia mwanya mwiroreri witu twa kunyita gani muthenya wa umuthi ni njitagwo Jojo wa Kamau na twina Stacy Stacy wa Digital. Karibu sana Stacy, mambo? Fiti sana, mambo? Uko salama? Niko poa, na wewe? Niko freshi na nimefurahia kukuona. Pia mimi nimefurahia kukuona. Wewe gatakati ga kunawe na gatakati ga ko nawe nuko video ki? Niwe. Toni nie nginyire wa mbere wona wathie wacenjia. Wekira ngairia tekira ihenya. So iba coincidence. Sasa no ukofirie. Umuthi ni muthenya wa mwanya muno kuri Ngoni wa Thwiti na Gathia Dennis tugikungwira Wima Fest. No twende tumenye so far nikiwa experience thini wa event tora experience rere tumaundo nona tumaundo tuiguaga dakika 15 riu ne prolong tora experience tora experience wito ne nyere mani tora experience nona riu comedy tari na break uri ando mugaga ati kwa nini mmekata sasa kuna hiyo sasa unaisikia yote toka mwanzo mpaka mwisho mixed up stories story toka twerire rere ama wangeendelea tu wangemalizia tu hiyo story ukaunduka undukaria tora experience umuthi. Yes. Utukua umuthi ni utukwa mwanya hihi ugitaura Ngoni na Gathia ta andu mahana atia mukoto mukirutithania wira na ukuria gwa Kameme? They are not only funny, auto ni andu mungikara thi makwire kaundu ucoke uge haiya na ni manjira kaundu tona riu riria nie ndanjagiria nio manjiria ati na Stacy fungua socials actually nio mari andu a mbere akoni follow no manjira Stacy no wikio so to guikara thi to gutheka to ni andu meguikaria magutare makwira Wanjiko aca gutithia goguo riu twikio so they are very awesome. Yes, so far ni higurite social ciaku na ni twi they are doing well na one of the biggest supporter wako kora twari muthoni wa Kiruba. But before goreti horo wake ri no nyenda kumenya so far fame igukinyitie ha irahe stress na bomb tarare nie dio guthi handu ati andu ni maramenya so riu hena kaundu which is ni kaundu kega ni kaundu ni ora feel nice but at the same time pia ugetigira riri haya riu gucoka ndimwire ati yarata yo gweta funda haya maita maingi maria uri behind the camera na adu maigira thini wa live yaku makuona ni makenaga muno na ukona numbers ni ciambatira. Do you feel this is now the high time now ya gukoro gwika maundu manene gukira maria hihi ureka thaa ici? Sorry, actually think ni ka learning process so o muthenya ri heka undu ndirala no muthenya ndiramenya ati Stacy mundu arugama ri to andu ni marenda gukuona ri behave eko undu gekio so ndirathie olanite o muthenya hena kaundu keru ndiramenya ndubatie gwika riu eko na riu ngathie ndeci articulate ciothe nginya riri ya itajipa. Muthenya wa mbere muthoni wa Kiruba kwirire no uguikarira giti giki no gukorwo ukihost show kuma ithaa riri nginya riri. How was the experience? Did you expect that within wa meciria maku wane kora kana wane no na gato guikarira giti kiu no na hindi muto akorwo on yo kereria mamilioni ma Kenya? Imera atia de marutete ku. But how was the experience? It was good. I was scared, I was shaking, but no kahora. Yes, no me ya dhire I think ni ya wada balancing so akija unaona vile umekaa hapo ayaendelea sasa so no the first day mutia fagite ati wikaria house so to gavia so I was scared. I was no learning process. Yes, hede muikara na kawa kwira Stacy tiga wika mutu moko tiga gwikaga ukigikaga atia ni ukinyaga handu kigwa like nime give up? Hapana, actually no, because una learn urathoma ati the moment wa riu ndirathomire the moment da move moko muno ni destructive so ekauma korerere huyo anasema nini tu huyo anafanya nini which inafaa ikuwe more of huyo anasema nini si huyo anafanya nini. So I think kaunika odola nete na through her gamenya
kachini jicompose ita flow riu watuika distracted uthiri undu kuga no ajicompose hena kaundu kwira thi team master akimake akiana cai wake how is experience we gukorwo wi party ya cai uria Kenya ingi makoragwo metereire chai nayo ni fani na mwachi chai ni fani ni jokes kari abujui jokes but ni jokes ni funny and at some point pia ni uranyita kaundu ni athoma kaundu he point koragwo ya riri ni ya gugukania to ati to sayo asa ni na riu ndenda waririe muthoni wa Kirumba na umwire something yenye hujai mwambia kaundu ukenda kwira muthoni wa Kirumba akorwo twari gitugi giaku kinene na ni tukionete anytime on hard na mwaka kumention ungenda kumwira atia ndimwenda kumwira stamwa push nina learn and I appreciate it so much atene nioete hard time of the day mathaa maigana ona kundeithiriria gwika kaundu kundeithiriria kunyonia ati Stacy si lazima ukae hapo digital you can learn something else unaweza push kitu ingine mpya so I'd like to say thank you na nakupenda sana mami yes na ni ukunjira atia uthie na mbere na gwika interview na ni ukurathimwo ina mbere na wira mwega uraruta tukonana muthenya ucio ungi kana atia family shit gucira atia na ni marajita thank you so much to Stacy wa digital kuma kwa Cronia TV Kikuyu Nation na makiria mothe gutigirira ati maundu ni magaikara